Siya gayam ni Berto. Bertong Bulag. Ana? Bortong bulag? Bertong Bulag. Kunak, madinga Bortong Buleg. Tungaw ka ka talaga. Ay, ukis ti sabanan. Nagganas pa't natagan mo. Oh, harap to'y kami na eh. Sabasabalin to matakit kita. Pasensya ka na. Hanak gamin makakita. Ah? Makinita? Ay pagpanpandarti kuliglag. Imbagak. Hanak makakita. Bulagak. Tungaw. Ay imbaga na, bulag suna, maduso na makakita, at apis mo, ayusam. Nya tay bakbakam. Ayuso man ta pinagsaom. Jak mawatan. Apay, madimang nga gabi pagbagana. Apay gayam, yumul ka. Imbagana, madiso na makasao. Tungaw! Mali ay nagibagaak. Sorry. Wow, nawat akong. Siya gayam ni Bentong. Bentulang, si Kangay. Ay maday, isuna na eh. Nagrigat ka nga katungtungo na yan. Sige boss, nyanagan mo. Siya gayam ni Berto. Bertong Bulag. Ana? Bortong bulag? Bertong Bulag. Kunak, madinga Bortong Buleg. Tungaw ka ka talaga. Ah, Inya, namuamon? woy, buldak. Ay, yawa na to eh. Bintulang nga talaga. Ha? 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 Si Kangay matgayam, inya tinagan mo. Ha? Inya kano imbagana, Bentong? Medyo agure ka lang kanobate. Tadalaan na jibul sana. Okay. Ampay kanya natin pagpakita mo ito yung papel. Mabasa na garod, bulagata, tongong kamot lang niya. Inya ka papilajay. Papel nga nakasurat, dinagan na ka daw. D-E-M-C-D. DMCD. DMCD nga. Bentong? Inya nakasurat dita papel. Ala, ulitin mo na yung bakam. Tikunak, inya nakasurat dita papel. D, A, M, C, D. May tatoy nakasurat. D-E-M-C-D. Inya di nga naganon. Pang outer space. No. Siguro nagwapo suna nga nila lang. Oy,
Natin nganakan, DEMC Day. Ah! 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 Ay, ukis ti sabanan. Nagganas po't natagan mo. Ah! Ah! Apay bintong, niya ti nakasurat di likod ti papel. Ano yung bakam? Ulitan man ulit. Ti kunak, inya nakasurat di talikod ti papel. Ah. Bye-bye am lang nga dyan, Berto. Sakla ti makampun dyan. Ha? 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 Ang paya mo mag-basketball? Ah! 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 Hoy! Kasala mo't Naglaing nga ng basketball. Ah! Ah! Nya timbaganan ni Tim Sebentong. Kung kano, kaya't nakakano makalaban. Yes! Makita yun kasanuak kalay ng basketballan. Peong, Urahin damo Hoy! Pasandak mo't Si kayo mo lang tatigay-aya mon. Gawid naman lang nun. nagtungaw na talaga. Nga mati. Ay, okay sabana. Imbati dakmat langan na yun.